Ntwana shone I sharp sure. Ntwana ngathi mafurela ntufa. Kade zisile silindele la. Ngomtotse ntwana kuthi umtotse poison. Ntwana uyena umavurana la 2 years usendleleni uyazwakala sure uzoshayisa manje. Kade senindile ntwana nyeke umtotse poison angeke. Buko nje ngazi ngomile yabona ngitshela katampi lokugcina leli. And uzopompa ngafika. Njalo ke wena mosubudlila ulaleli yabo. Yabona wena mavintwana. Relax chill yes intwana kusikela uPREVIOUSE umnandi bonile igedlela la yini inkinga yakho hola imali spila ngemali mali spila ngemali mali spila ngemali. Esesifikile sisana sami wathi abantu bagcwele kanjani la? Yeah, yabona kodwa ngeke singatholi ndawo sohlala kuyona. Ngiyathemba phela ubumnandi samthola la naba no brazo bami hayibo nazi inkundla zami lana. Asiphume sithanda sami sobona la kubona bakwenzakala. Benza la. Yes, nazi inkundla zami. Semabusana mfethu ofikile mfethu. Asayi wena umuntu. Mfethu seyazi sihlale kamnandi. Ukuthi la ngemuva. Sihlale brazo soshibilika sibe mnandi. Lalela ke asayi ngiphethe umabhebeza la yabo. Afana sokhipha kumnandi. Lalela phela ngifuna ukuthi izinto zambe ngohlele yabo umuntu wamaphatheke kahle. Semavusana mfethu uhamba ngento enjena mfethu. Yebo asayi kuthi le mfethu muka thofu brazo we. Yo mavukana mfana wa so hamba ngento enjene mfana ntwana hey kusibalaga le mwa iyo yamutakana no uPREVIOUSE wenza wani yabo ukushunela brother akusimoto kuphela enza wani buka umabhebeza wenza wani nomabhebeza shunda onke kuyafika so mavusana ntwana asiphume sihambe kanjena sikhona nali brazo lapha umavi lapha yo ntwana uzomona uvukile umavi asami baby esayawade ngomthini umavi mabhebeza ngathi ngivulele phela ngicekhimen ikuzibalaga lana ayayaya Yaphabaza funa mabhebeza phela awu. Mabhebeza. Mavusana ntayizini bebusale mpahla nje. Evavitwa cha buke yabo muhlane noPREVIOUSE konke kuyaqonda kuba ulayini uPREVIOUSE wenza wani yabo uPREVIOUSE inkunzi seniqedile mangithe uPREVIOUSE inkunzi Ntwana from Hunting to Jones GP yazi kaze ngalunywe indlebe ntwana ngathi sivangani buku bengigqokeni lezandesi imnandi boy Kusemavusana ulapha umdu ntwana xa umdusa ayophanda bengicina uPREVIOUSE ethangaze obheka abanye abantu ngalena khona enye ibhoza wefuna ngalodwa sayophanda umdu ngithatha isilwane sami lesi kuzobangena ngiyakuzwa ntwana yamdume sayophanda kumnandi ntwana short gijima ngeGautrain ntwana ngicela ngayo poison cha mali spila ngemali 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 Awuthula ngitshele ngandile ndaba sila kakwani sila le mali siyasebenza sifuna le mali siyakheveza sifuna le mali senza lo mthulo sifuna le mali sesasenyuka sifuna le mali ngakho sila le mali wala lava sala ngekutshele lutho utshela kanjani Sana sami
Cela uyeke lento yakho yobugebengu angiyithandi. Hayi wena yini ongeke usudakwe imali yami manje yini uzocomplaina hawu ngiyakunikeza imali ngiyakuthengela yonke into wena uzongitshela ngiyobugebengu yini awufuni imali manje Mina ngiyithanda lento yenzayo uzogcina usuboshwa. yini ongayithanda mina ngiphile kanjani noma ngayenzi imali Masoboshiwe mina. mangayenzi imali mina ngiphile kanjani hawu kufanele ngifana ukuthi ngiboshiwe labuka i-criminal record ayisuka emzimbeni wami ihlala ikhona nje vele forever ngiyoze ngife labantu bomthetho abafuna ukuyisusa kumina so mina ngizophila kanjani ke ngiqashe imisebenzini e-right manje ngenza imali ngalendlela engenza ngayo kaba ngiyeke nawe ngiyeke kayi Kodwa sona sami ikhona enye indlela bongenza ngayo imali ngaphandle kwale wenza ngayo. yiphi indlela yiphi Ziningi. ngidayise wena ngibumbe wena amaphathi ngidayise wena kanjani mina? nakho uthi ungitshela ngezinye indlela mina engingazazi mina ngiyayikhanda imali ngiyabuya ngiyakunikeza uyathenga into oyifunayo buka namanje uphatha amafoni aphezulu kodwa manje uzongitshela ngiyeke indlela engenza ngayo imali ngiyekeleni uzonginikeza uhulumeni imali ngamane ngimoshwe hawu mali sipila ngemali lalela nana ke sithando sami uyabona angithandi lento yakho ukuthi lokho ungitshela ukuthi angiyeke indlela engenza ngayo imali ngoba iyona indlela esiphila ngayo number 2 le mali le ngoba ngiyenza beke ukuthi ngiyesilima ngiyayibeka le mali le ngiyibekelani ukuthi wena ukwazi ukuqhubeka esikolweni buka ngiyakoza ngizoma ngiyokufaka ka nursing wenze nursing ngani ngale mali le sengikubhaliselile yonke into ngikuhlanganiselile imali ngiyayibeka imali yabo manje mangiyeka le mali uzofunda ngani lapha esikoleni uzodla ngani angithi usizwa yimi uzoqhokani lapha esikoleni yabo ngiyacela sena sami ukuthi ungiyeke ngenza imali ngendlela engenza ngayo wena qhubeka udla imali yami anginayo inkinga idla imali yami kodwa ungiyeke mina ngenza imali kanendlela engenza ngayo Okay ke sithanda kodwa into yenza ngiyithanda mali sipila ngemali sipila ngemali Boza yami njengokusho kwakho boza yami bakhona abafana ufuna sengeza abafana staffini kunemichanyani ngiphathele yona boza yami ngabangenisa boss yebo ngokusiza ukuthi bangese ngaphakathi mali sipila ngemali sipila ngemali sipila ngemali sipila ngemali sipila ngemali Awujula ngikutshele nandile ndaba sipila kakwani sipila le mali siyasebenza sifuna le mali siyakebenza sifuna le mali senza lo mthulo sifuna le mali sesasenyuka sifuna le mali ngakho sipila le mali walala wasala ngiyokutshele lutho utshela kanjani uhlele khoneke uzima kulo mhlaba mungasebenzi no work no pay you have to work to get some money for it to get some money for swag, to get some money for life. Ngaphandle kwemali ngabe asphili buka siyaspenda buka siyapenda win or lose get uzokhokha win or lose get uzokhokha mali awuthi mali siyakudinga sipila ngawe siyakudinga sipila ngawe sho siyaphuza sadaba salisa imali siyabulalana yiyo le mali siyathakathana ngenxa yemali siphila kamnandi sipenda uMandela sho sipenda uMandela ke kongakyali ngayo uMandela ngithole amabhengu ngithole amarenki wenza le mpingo yokushintsha le life ukuze sikwazi ukuphila kahle wenza le mpingo yokushintsha le life